Rangia, Moya rally ni Haripse. Nationwide rally for 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 Union Territory with LA Legislative Assembly Harimni against Biren-led BJP government institutionalized genocide. Institutionalized haibani ko, yam meaningful oibani on the 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 community. Jati punamakta focus soba pamiba moyi rally share. Masi 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 gi United Union Territory ama tanba. Adusu chomnigi Union Territory da makal ani laibani na Legislative Assembly yaudaba malayaba lada kumbama. Aduga yaubaduna tay Union Territory da Legislative Assembly laiba haibum sulayaba. Aduna Legislative Assembly laiba Mantri Mandol laigaba adugumba Union Territory ama kanagi matakta tanba against Biren-led BJP government institutionalized genocide on the 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘. Yamna tahoidraba londa amada. Akhona Minister Birengi matakta pendabagi sauningbagi ngangbaduna amaniko. Nahualuna adu tawna karmain tawrimno haidana akhona chaiba thangba ha nangbo kanuto robot oirabro robot ke government oirabro nampangcho oirabro si akhona hairiyaba karigino henna tawningbadagi. But adugumba mi ado manipur ki Chief Minister neba. Chief Minister bu aduk thibu hai institutionalized genocide man luchingaga magi Biren government national luchingaga institutionalized genocide kukana jimatakta 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 community ga. Si kalmaina explain tawni. Si tawde khote ni chamcham na haibiduna yaro karino basibu. Atadu tho Ibrahim ni kana na kamai tawga hauri no chloi khangna re. Me hung kamaidan tawi peace rally ni na haire ngasai title simak 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 solidarity achumna chinba peace rally nongmai yalaga chatle mai thare mai te hale driver ma khongpak na kaure adu mamangda akhoi forest asi mai di panme ya dam forest bit ahum mari mai thare pung tara makhai de gi hona adu mamangda gi na hindu gi laisang ama ani thaba hore kun ma panda kuntare te gi April kuntare te gi hore adu mamangda chakalore ko aduna adugumba ahum maduda chumnigi mitei na scheduled tribe tan masi pamde akhoi yaningde na haikon na haridu yaningde haibigi chamchamba manbado naga su yauna tawbana ba adu bupung baroi da idu naga gi jaga punamakta loigre adu 𝗙𝗘𝗔𝗖𝗘 ta yusul loiraga chorchanpur khaktada lehuraga mitei de attack tawbi sanadana sanabanate yung puntum tomale adu degi de tengno polanchil kangpuk pelanchil ada mitei su mini dana mitei mina lamhen me aponte nungdang dadi on retaliation da karatore moigina tumna thare mitei na 𝗙𝗘 officer singilam pelda to pelda leiba khara akai ba pire aduna soina mohoina hek tor pokode mokse peace rally ni da ba nongmai pairaga chatpa even 15 August ba nongmai pairaga chatpigi mamam leihre na hakungi handaki na ta mamangi 15 August to aduna machide hojiki kanuge thadougi kanu ariba sina haidu chumabna ba manu thagalak padiawrido every 𝗙𝗘 peace rally se mase violent rally oya bise asidi yan nanga litre bangang sunidana naga da chum khana ba hujale mi jaga da tawuno helu changchilure adigi tawre gari do kaure khole adigi kanu tawda do kawunu pa balan ter ne harido mai purgau digi silin tar nangrang ai impact tawu dairu ui Sirin pup long na thare. To. Aduna adu migi pol le na tore ada lurip se akhoi gi sida tawbiri bise khoi gi government na tawbusu ngamjadre undeclared president rule tawrabani haina aidi saptana laweba lauthok taba haibani ko government gi law gi 356 ki matung inadi lautho aga tawraga akhoi gi governor na rule tawbada advisor ahum mari hapkani advisor sin home pahanba finance paiba education paiba mantri mandon trai thuin paiga dabse advisor ahum mari sina tawraga madu ko thang da governor na sasun toba direct home na adigi toba aduna direct lautho ba president rule na ba 356 ki lauthok tabadadi governor na direct toba hanak direct tor habi khodam di anda more da chaledna governor na more da chalaga no ya to tawunu da tawunu haidna ma mama adigi home di akan ba instruction adigi da mukta habakpa governor su ogani haina aina khalli waram tab su ya haidi manipur ki matter se
masi nang solve tau na ba thatru manung solve tau kai na hairak pa madu ki pot adu ki mami do ai khoi ki government na su lau bu bu ram gani aduna Hill Tribal Council more ge sina mai te ta ba da khoi na thing ma lai ti hai le edra mai manung da ko na phun na pa ya du khang de ko hai ri chunu di more sim di hoi central government na katang khalak pa di male ko ai khoi na kaim ta khan bi de ai che more sim moi kanom tau du male adu ga kangpuk pc adum kanona security force na cement waraga plaster waraga asimasu yani sorong mapan danina adu chu chanpur ti khara luguni asida tat kadra taloi drai na chu chanpur di ai sing nipan ga changa mule ramadu amata leitre ba aduna sigi pot ama torak pasida kuki lamin tu hen ba akhoina lamin tu hen ba kuki narco terrorist har mani hojikti moina loi namak chupchin hare ba cham cham jab kuki suna leide leini adu mo chongang bangam dre ba upai leitre ba adu loi na yauksin hare adu ge pochi tawre adu moina tawriba crime sida akhoina waru ribdil Biren da sing matang da aku nama kaning ya ba biren se kai gino ibu ai makan ngang ba number 1 oidim ne ba but mangun da main hai ba hone bro Genocide hone bro de Akam peta biren kai na hai ba tu hone bra ba adu megi pot se de tori chumi mana to bu de khoi pen de khote na law bu khot pa aduna amani ko tong ne han adu duna amani aduga adu criticism people constructive criticism people hoi khar su sawning bagi chairo chumne gi decorum kai da bamong da ko adu na ta bada Akam pe tharaga to badi genocide ni gain to kana na hori balande mai te na tra ga biren bu mi te gi chief minister ro mai te gi chief minister ba ma chi manipur gi chief minister ni he may belong to the Meitei community that he belong to Wayaba but Madi Kuki gi Naga gi Meitei gi Mayangi Manipur the hair lady ba kogi koti la contra asigi chief minister ne ba aina pamgera pamoira phagera pharoira hoji mukti lo na yaba chief minister ma thabuk to bung amingam de habiduna amani adu mai ma ori ba du da policy program da chaibu hun badu natana hakta personally attack to ba yamna chawkata ba barbari oiba sa san gumbana tawgadaba ni haidar moi tawriba kanguduni ko asidai condemn tawni nona hojikti bharatiya nyay sanghita haidana Indian penal court chi maming onthore aduna hana yauram daba section 111 da organized crime mi ani deki henbana adugumba mathang sum mehat me pun tawrakpa karigumba program amaka loina na sum chatharakpagi mongda changjil iba organize oiba crime same sarba crime haibani ne adugumbagi punishable life imprisonment piba yabagi kanasu yauri then masa hana yauram de IPC da aduga amuk 113 hayden section 113 da terrorist act hana IPC da terrorist act yaude abako ate unlawful activity na traga te da karamachan mache yaudun natana to strike terror in the minds of the people miyamge people da tak maji terrorist saibasi chumnigi Apet fear haibduna taba kire haibduna taba tak ning ai atrada aina khanbada terror aiche tak ni ngai ki hanba sarkar lei tabada una khanba nawa lode sarkar kanu kadudoi noi tongni tojo ka haina tobigi thawong thawda asi toba singsibu even life imprisonment hande handelaga the death sentence pibe yabigi pot phob leireba aduna lakni ba point di government na sidadi biren na action lo khanning de haibani yaroye magi na ti se manipur ki chief minister da haibana ba ko biren la nai biren du da na te manipur ki chief minister oiriba du da haibana ba aduna masi akan ba action local lega kalai bo yong na ko kadage bu crackdown tauba crackdown si makal anini ai khoi gi aribu pai si na rakanda ahen ba sakti si na ba haibani hakta dandi pin ba lamen tu hen ba karim makanda lan ga torpa kholapa matam se Bangladesh ta crackdown tauba na ba na ridna aduna crackdown je chomni gi police na
खरा पांगन छोलक खोलक सिपाही मिलिट्री सिनरगा तौब अदुदना मिलिट्री क्रैकडाउन है क्रैकडाउन से फजना क्रैकडाउन की लो से येंब कांदा हुजिकी निथिजना कंट्रोल तौनबा सरकार के मायोक्ता तौदना अखोई अनार्की ओइदना मफम मरंग खंगदरबा हेक्ता सीब चंगबगी क्वेश्चन सी तौरबा सरकार लेगाने कलिमते व्यवहार कनमनगदरा अखोई एयर स्ट्राइक मथक्तगी होय अदुमक्ति खतंग कनमलनी प्रसागे ngaktan हायरनी यूएन ना इंटरनेशनल करके हायरकन अदुबो पामबने मवांगेदे मिजोराम दा तौरबगी नरेंद्र मोदी ना पार्लियामेंट हायरिदना कांग्रेस मतमदा मिजोराम दा दुमायना एयर स्ट्राइक तौई अखोइदे अदुम तौरोय का हायदो होय अदुमपुदी हैदराबाद क्रैकडाउन से मिलिट्री क्रैकडाउन तौदना चिंगी एरिया पेरिफेरी लेरिबा मैम ची तो मधुकी टेररिस्ट एक मैम ची नमदन थिंगदमने टेररिस्ट एक तुदी कुकी की वाद नते मैतै न तौरबसो नागा न तौरबसो पांगन न तौरबसो होजी मकी दी कुकी लमेन तो हेन मन तौरीदना मसे अरेबो पाइसी नरगा थिंगबगी थबकसे मसे तौगदम के पबंग मुजिके कोई की सुगी मतंग से मसिदै सिदैदा अकोई की मोइना चाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखारा तौन इंडियन की कनोदा आर्मी इन कोई की एंटी इंडियन ओबे थबो अमदा तौदे न मोइना फोंगदोकपनि तौबो तौबो यारोय अकोई मसाना मोसी ग्राउंड टुगाइदे न हाइजरगा सु थबंग मैम उले सेंट्रल फोर्सेस अदगी स्टेट की एसडीपीओ बुकी खुत लैखिदबा मिचम मैम सीखिबा सि मैम हिने हेंदोकना लैरबा कोई की खुदम ने प्रूफ ने हाइबा तारे अदना मसाना सु तौदे हाइजरगा सु एक्शन जिना दुम एक्शन स्पीक्स लाउडर अदुना मतंग ते सु से मतंग कुपना नैना हौदबम दि यारोय पबुं मरम अदुना कोइना सु से लो तौनरी बसी लोइरगदी लान से मैक्सिमम परसेंट दे कोइना लोशन बे यानी लो या कमाइन थम्बिनिंग फम होय सु लोरगा पमो लोइबो मपुदी लोयरोय सु दो चनद्रे हर कांदा सु द लेरमि बिसिंग दो चमचमना मयुमना फमदना लेरोयबको अदुगी मसते एक्शन लौबो खोटपा मयामम से लेनि अदुबो अयामबा मैटर दी फनायाम दी जंक्शन बाहायबदु ओइनि सु से यानन बदा सामराय फलना कुकी थेमना बा ऑपरेशन तौनगा नुसी हाइदना हाइबनि 2005 से अइना खरे हन क्लियरली खंगे से करिनो केसीपी की ग्रुप अमा ममिंग दे त पल्ले दु पल्लरो खरे लीरबा अमा खकना अंगोंदा वारी सानना बा दिमापुरदा अंकल कनोदा रंग पहाड़ दा चपियो मेजोरम लई अदुदा कुकी की वारी सानबा होग्रे अखोई सु सानगे अना ए अदुदा आई ngамोय चुमनेगी ओजाइबु बिदा अखोई सु सरकार पाइबा बिरेंगा कनोगा मेनोगा पुथोक्तन यावरम बदो सिंग भाई अदुगी लोरक पैदुदा अदुदी पॉलिटिकल डायलॉग तौगे हरदी आई हाइबो ngам미 मरमदि आई अदु पामदना लेबनी हाने ए अदुदी तौबिनु हाना हाइबदि करिगिनो अदुदे हारगा असम राइफलना पैसा पी अदु था थागी चुपी मतमद लसिंग अहुम मरिदिगा होबरा अदुना अदुम तौरगा तौबना अखोइसु मोइगा अखोइगा खुद थानदबदो अदुगी दा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइबनी अखोइ अदु तौनी अखोइगी दमता अंकल चपी होइदे अदुदि आई ngамोय पॉलिटिकल डायलॉग के वारदी ngам미 नत्रगदी अचौबा चिलिनाउसिंगना वारुगनी आई अमगे वानते हाइना हाइबदिगे अदुदाइन मरम खरदु खंगोरेबा ओ असम राइफलना कुकी मिलिटेंट सिंगा यामना क्लोजनेस अम लाकी चै अहुम 6 7 8 असिदा तोरकांदा अखोइगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर असिना 22 अगस्त 2008 निको सुगी लारिक्से सिसु मैम पुनम खंगना देने अदुना सिगे लैरिबा सिगे मतुगिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा अदुगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गा केनो गा अम तोबसिना केनो से ग्रुप अमनी अदुदिगे अतोपा नामो ngसाइगे यूपीएफ हाइना तोरिबा असिगा यूपीएफ सिना असिसु ग्रुप अमनी अचौबा ग्रुप ची मी मयाम अमा ग्रुप तौरगा तरा कुन तौरगा यूपीएफ के ग्रुप ते यावबा केनो के दे यावबा से अनि थोकना साइन तौने सेंट्रल गवर्नमेंट के अमा स्टेट के अमा केनो के अमा अद सोमदा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के अमा के यूपीएफ के अमा सुमाइना तौदना सुमथम लाकपसिना 2010 11 ददी खर सेमदो ए अदुगे मणिपुर यावना तौबा मतम अदुदा अखोइ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ मणिपुर असिदे काहनदबा हाइदना प्रिएम्बल की लास्ट पोर्शन सुदा हायबा द लॉ ऑफ द लैंड असि काहनदबा लोइनना अखोइगे अंडर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ मणिपुर
asi ngakpa haibisi yaweabako aduna si tawbasida government India na hana tawrimbe ba Assam Rifle na tawbudu army na tawre aduga 2008 tagi di government India ki cognizance lawre government India yawre Manipur government yawre aduma tawbada moina hana tawjarami babudi moise insurgency budi natte adubu lal hubani katukaran tawbani adu khara themba yagadra haibigi mongdu da pare suspension of operation toraga matam khara lepaga wari sasi no ya pamadu hayu haidana du chahi gi changdo ga lakpane ba aduda sai he horakpada somda kapuna so harido 2008 ki kari government India yawraga pulap tawkanda di mapandi gi changpa foreigner singduna keno UPF singi group amana traga amadi president chairman adu osin gidana mohi mayam aduna sawatpa adugumba maroina popi thabagi khotpigi laima popi gi damte ML karam ni dana popi le sabi acha popi le di makara bani dana ko aimal le hagadra moi tarai manunda popi na ka ba ML yauri ba aduna adugumba mayam sa masi toraga lakpani aduna phagadra ina tawjaru jani government India government Manipur matamdugi government na matamdugi party moi ranti dolga hunabani moi heta toksin mabudana te phagadra haidana tawbuna ba cease fire so nate ba suspension of operation si khatang second class oiba khara hanthaba jana wane ba ko khara chawbadadi lising am chatret helaba lising ga warabadadi anesen ayamga tawripse ada Manipur gi su NLF ki kanglup amna tawripse masina cease fire amna kaduine ba Manipur gi su cease fire makte haidri peace talk haidise masing daga sulai adoga government of India da lan kapna ba khotna ba insurgency haiba belligerency udrapsu insurgency haibisi lagadi cease fire amna la kadamna ba aduna adugi port ama su oidaba aduna hoje ama waro government of Manipur gi di akhoi 2017 February 2023 da kon base asigi soi tawda Manipur government su yawe bako debes deba ledana residential commissioner suna maduna hauki ba 29 February 24 bawda loyeda ba adubu 24 gi February si yaudri mamang haibedi 2023 gi February gi matung so itongnagar matung mastara do arangani government Manipur Sri Birengi Lucing Machine cabinet ta akhoi handok le haiba adubu official and gazette yaudana khotana akhoi article 166 ki makada each and every government executive function say in the name of governor chakadab nebako adugu bagi mong da tawdana gazette phongdana akhoi handol abani haibedu mukti tawgidraga so government ki intention di Sri Birengi intention di masi akaiba yamna tawre aduna ikoi tokpa pame haibis lepsida government India na di yaraktabne ba aduna maduma logi oibadum lejare aduki amaboro 29 February degi di suji hingdre ba kana une hingboy ningba hingdeboy ningba jo ikoi gi logi meyang da di hingde assembly da ha aduna hingi hai hingde hai channa de ba channa da badu koi chida lo chatphat tabalam oibanina disturb area haidana armed forces special power ki disturb area lauto ibase maje aina Human Rights Commissioner leng da recommend tawdigi moi lauto edana tha mari leraga report pe ebako tawdu with effect from do mamangi December 8 gi pakalaga tawre makata na sangthaga do tawre hadana retrospective effect kowi legal longai da ngasi degi channa na soi tawripche mamangi tha degi oyedabani haibugumba ko karigum matamda afaba lei karigum matamda fataba lei lo se ngasi digi channaga do sim mamang digi channaga ne haiba anda kasing bai channa ro haiba leiba dumaina adugi pode du da hojik soi khona ning sa thiri bse ngasi hayeng India government na tawge na Manipur government di yaude yauroi da mal si matang da di khitang meren thongna phagadra in khalli ma mi thadre ba under 19 August la adu tawdu di yaudre ba aduna Manipur government yaudraga su government India ga kuki militant ga moi tongna ja hobu yai masai tripartite tu aro handakti party ani ga orani adugum ba tongna ge haraga with effect from the past March 2040 gi oige retrospective ta na hage na hajakpati yai ko hojiki wana di su si hingdre ba aduna sima chu hingdami matang amle hojiki kuki lamhen tu hen ma chingna Manipur thugai na ba tawri ba khol iba mayam akhoi gi
ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯣꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯕꯨꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯧ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯧ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯧ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝꯀꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯛꯀꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯕꯕꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯥꯎꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯍꯥꯠꯀꯅꯦꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯥꯠꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯤꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯂꯩꯖꯧ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯝꯖꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯡ ꯀꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦꯔꯥ ꯒꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯇꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯦ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯔꯥꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯒꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯞꯇꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯍꯤꯠ ꯁꯔꯕꯣꯄꯨꯔꯤ ꯁꯪꯒꯊꯟ RSS ꯍꯥꯏꯕ RSSꯗꯤ ꯑꯃ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯁ꯭ꯋꯌꯝ ꯁꯦꯕꯛꯇꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯍꯤꯠ ꯁꯔꯕꯄꯨꯔꯤ ꯁꯪꯒꯊꯟ ꯍꯤꯟꯗꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯈꯣꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯔꯛꯁꯥ ꯃꯟꯆ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥꯇꯟ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯁꯪꯒꯊꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 5-6 ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔ ꯂꯧꯔꯁꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯅꯣꯃꯦꯗꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯖꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ BJP ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ RSSꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯀꯣꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯔꯥ ꯃꯣꯍꯟ ꯚꯒꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯗ ꯄꯪꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯕ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯗ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯚꯥꯞꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯊꯗꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯑꯀꯝꯄꯦꯠ ꯉꯥꯡꯅ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯔꯤ ꯖꯣꯀꯔ ꯑꯃ ꯀꯣꯃꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯨꯄꯥ 50 ꯁꯦꯟꯗꯟꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯊꯥꯗꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯆꯩꯌꯨ ꯍꯨꯜꯂꯨ ꯑꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ
Ata taiga sumana mani am tumi pabung huji ki sigeng la nungai da verbally provoke to ba sim da ko ge machin thiba ya mata mi khatang gi group of kanu na ta ba whole kanu sigi prajam yam jin tab da nungai tab dum phau kainu ne tawri sibu habda loina ma ko phau nga ta ne haiba tare mathung pukta ba haiba tare ai oza ai pabung da lak chi pabung akoi se huji center na akoi se manipur se part aman na trabakum na akoi se neglect tawrabra haiba ga phong ki chaun hange thabak na ure haiba tare masigi akoi ne neglect to ba mane mawong je koi kyam kuina khang gi dori masi kyam kuine yang kan akoi se kari ngai ra kan lai ki no akoi kari wore platform to e people of manipur as a whole kamai thambini akoi puna ma punchen bagi mathuk tai asi ju chomna wahai dang haiba du di ngai roi wahai chi pun gadam ne chi puna mak na hai re ai madung ma haining de punna na ba thabak che chi minister na political party sing sai ka puna sa hai re ma gi manung da leiba sing chu pullu ma pan gi chu pullu than tam semu ita ta na hai ram ne aina state ru tan ma da all political parties congress no sason pai bne moi di andolon to buji haite ba ko cpi cpm go ma socialist kan le rami moi do na to ga 67 8 9 du da state ru tan begi pulap pulle ba marang ko rang kar kar le me bo moi di sason pai da na punen andolon to buji haite ba adu hari bo me am cho leipak chi gi or ba kan da pulap pungi coordinating committee of state ru demand na semgi agona angang oi na yauri adege lau tham sarat ko yauri moina socialist ko ina adu mai to bapot adu da pullaga thengni ki ba adu mai na manipur da lai riba bjp amasung congress na luchingba moi like minded group hairo cpi ni pe yawu me pe pulleraga committee ma purpose of manipur gi lan to riba si bharat sarkar da takshan nabi da mukta committee ma chemo committee do all party committee to chief minister na chairman oiro aduga congress ki bobi na tra mega chandrana ma choba sekar large sebinin ma ba chairman oiro andolon to ba haiba cpi gumba te khara amana convener gum haper ga all political party gi am chemo civil society mayam gi so am chemo adu tawrer ga khona bharat sarkar da taptana narendra modi na ma laktra su yai ga na haiba khona songni ya songlang la anu ga na haiba du cho haibani to wudi mangon de loi leiri ma di nong ma khaktane ba ma na ma khut thang pa du loi du ne ba ta chai chukang changoy ba mangon de ma na to ge har de dum loi re ma ji beach ma gum na ba adu da draupati ma pitching ma da di wangang de na adu mai na ma manipur ge wai rak pa da di prithvi da power ba jike narendra modi bhisma ko machna manipur e harapadi sai kuki ki cheng charu ba durjadhon ye cheng charu ba dige bhisma ru kain ta haingam de don ko de rasta aju mani to ga ma chi leire aduna khoi apun ba ma sagatpa civil society mam sagatpa civil society namu to dur pina sarkar da nomba tang chasi hai dana president rule to president rule bu phatti je kana na ai no ai di president rule na paina hojiki sida birena ma nipa thona thabuk tawngam di president lunduna maron thokani IAS oigani adugi vote lepoi da bami oigani aduda honorable kan advisor akoi lai sanat nang sing samin to we sa ani tagane aba akoi gi naktal le bi cha ina ochilina una MLA mantri ne han oibachuna taraga chu tawngam da banina president rule to haing taina badasu tane center to onchil laga jun 19 da bo sarkar libro president rule ni ne khone jun 19 gida khara role lugjare aba mase president rule ne aba adu bajpai matam tu BJP ni khang bangam da na roll back ana July kuntaretra 2001 ge dura lok so in aba aduna madu tong bi tong tai ko hona bu tai aduga amarom da iro lagam tang merger agreement se mase review to gada ni haidana aina yaujaba top organization kharana su dauri democratically indadigi toke haibana taba president da piraga supreme court ta report to view an article 143 gi makhada asigumba ma ekoi changchen bagi chuma thok tai madu lo khaktana yaroi miyamna political movement am changi bharat ka khoi ge leina mari chu da khare herna phajana ba constitution protection pi hongna ba adumba ma to changi ya ngai jai pabung khut punna punjen bagi tangai phada pabung thambiri ajai oja hemantra